Hello, the Panka. Joanna. Hi. What are you looking for, guys? I'm looking for a crab. Crab, Joanna? Yes. Why you look so sad? I'm not sad. I'm just tired. What? What happened? Tired. Tired? You look so pretty on the camera. Why don't you smile, please? Give your best smile. Up here. Go. Find the crab. Videoin dong. Ini lubang kepitingnya, Om. Ya. Ini pegangan Nong. Apa tak? Ih. Wow. Ayo, ini lubang kepitingnya. Siapa yang mau itu? Ya. Ngambil. Nah, kita deh. Tapi nanti mau makan kepiting. Enggak, kita mau mainin Om. Nanti kita Yeah, last time we got the hermit crabs, but they all died. Oh, kepiting di dalam apa namanya? Aku nggak tahu kalau bahasa Indonesia. Apa aquarium? Like they have like a shell and then the crab lives inside. Oh iya. Yeah. Kita beli kemarin, kita beli banyak tapi Terus mati. ya semua mati. Coba lihat. ini ada tadi. Oh, ini bapaknya gede. Nanti kepitingnya gede ya. Ya. Tuh, lagi. Tangkap, 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 tangkap. Oke. Oh. Itu ada banyak di sini. Wow. Ada teman kalian. Boleh pinjam satu ini biar bisa lihat. Oke. Oh, ayo. Masak. Banyaknya di pinggiran. Aku dapat. Coba lihat. Bentar, bentar. Halo. Oh, kepiting ya. Iya. Masih kecil ya? Iya. Nah, diapain? Iya, bener. Ih. Oh, jangan di bawah pohon Kak, ada ular Kak. Mana takut? Mau kemana? Gak ada takut. Takut. Gak ada takut. Cuman kan nggak takut. Takut apa? Nggak tahu dia takut kepiting. Oh.
What? The wave is so big. Sorry. Why is there a light on there? Huh? A light on there. Maybe some boat. What? Boat. Oh.